Matsete a diranta tse balwang ka dimilione ke boitlamo ba khamphane ya Isuzu ba ho hodisa kgwebo ya yona kwano Afrika Borwa. Ena ke engwe ya dikatlego tse fihlelletsweng ka lenaneo la naha la ntshetsopele ya tlhahiso ya makoloi. Matsete ana a tlo thusa ho ntlafatsa moruo wa naha ena o seng o ntse o hula ka tlhako tsa morao. The automotive industry is one of our economy's most important sectors. As you heard, it contributes a great deal to our GDP, and contributing more than 4% of GDP means that it is a substantial and serious part of our economy. Ho ngoka matsete le ho hela batsetedi ho bohlokwa haholo lenaneong la ntlafatso ya moruo. This investment, together with approximately 332 billion rand investment pledges that were made at our 4th South African Investment Conference held last month, will do much to support South Africa's economic recovery. Matsete ana a tlo baballa mesebetsi e sekete polanteng ena e lekanyetswang ho diranta tse bilione tse Pedi feelwane robedi, mme a tla boela ntlafatsa boleng ba tlhahiso ya lehae le ho boela thea mesebetsi e dikete tse 24 ha nako e ntse e ya. We also believe that IMSA is an extremely important footprint to support and enrich people's lives in South Africa and the sub-Saharan region. Vene ena ya moetso o motjha wa D-Max e tla boela hlahiswa ka moetso o mahareng o moholo le dilori polanteng ya Struandale.